mbere muri Afurika nta n'umwe watekerezaga ko umugabane wa Afurika uzahinduka. Haba abanyafurika, abanyamahanga ndetse abadukomokaho na ba sogokuru bacu bumvaga ko inyubako ndende ku isi, izo nyubako zaba ziri mu bihugu by'ibihangange, ibihugu bikomeye mu bukungu, mu mijyi itandukanye kandi ikomeye cyane, za Dubai na New York gusa muri Afurika naho iterambere rirakataje cyane, aho tugiye kurebera hamwe inyubako 6 zihenze mu mafaranga haba no mu bwiza muri Afurika y'Iburasirazuba. Umuvuduko wa Dar es Salaam, umujyi ukora ku mazi ku nyanja y'Ubuhinde, umujyi wa Nairobi urangwa n'ubucuruzi, inganda. Werekeza mu rwa Gasabo hasanga ituze n'umutekano usesuye, abanyarwanda bagenda nta nkomyi, bityo abanyamahanga bakishimira icyo gihugu, benshi bifuza no kugituramo. Gute se wumva Afurika itazakira, by'umwihariko Afurika y'Iburasirazuba tugiye kugarukaho, iterambere ryayo n'uko rihagaze. Tudatinze rero reka turebe inyubako 6 zihenze hano muri Afurika y'Iburasirazuba. Ku mwanya wa 6 turasanga PSPF Twin Tower cyangwa se uyite inyubako y'imanga. Inyubako iherereye mu gihugu cya Tanzania mu mujyi wa Dar es Salaam. Iyi nyubako yuzuye mu mwaka wa 2014, itwaye akayabo k'amafaranga asaga miliyoni 150 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa aya mafaranga ni amafaranga atari make cyane, tuyasanishije mu manyarwanda turasanga ari miliyari 200 na miliyoni 100 amafaranga y'u Rwanda. Izi nyubako z'imanga Twin Towers zihagarariye iterambere rishingiye ku nyanja y'Ubuhinde, kandi nizo nyubako ndende mu gihugu cya Tanzania, zikaba zigaragaza impinduka z'umujyi wa Dar es Salaam, kuva mu mujyi w'uburobyi ukaba umujyi w'ubucuruzi n'inganda, Industrial Hub. Iyo ni inyubako ya PSPF Twin Towers, igihugu cya Tanzania, umujyi wa Dar es Salaam. Bityo igihugu cya Tanzania umujyi wa Dar es Salaam ugakomeza guteza imbere ibihugu bidakora ku nyanja nk'u Rwanda, u Burundi. Umujyi wa Dar es Salaam ukaza mu mijyi ya mbere muri Afurika y'Iburasirazuba ituwe cyane, kandi akaba ari wo mujyi munini cyane utuwe na miliyoni 7 z'abaturage. Ku mwanya wa 5 turasanga inyubako Commercial Bank of Ethiopia CBE Headquarters iherereye Addis Ababa, banki ya leta ya Ethiopia, icyicaro gikuru cya banki ya Ethiopia. Inyubako yuzuye 2022, itwaye asaga miliyoni 160 z'amadolari ya Amerika, kandi niyo nyubako ndende muri Afurika y'Iburasirazuba. East Africa Tallest Building. Iyi nyubako ifite amagorofa 53 n'uburebure bwa metero 209. Ni ikimenyetso cy'imbaraga ku bukungu bwa Ethiopia n'ubushobozi bwa banki ya leta, maze imyaka 80 ikora kugeza magingo. Aha ni muri Ethiopia. Umwanya wa 4 w'inyubako zihenze hano muri Afurika y'Iburasirazuba turasanga inyubako iherereye mu gihugu cya Kenya, umujyi wa Nairobi, inyubako yitwa Pinnacle Towers. Inyubako yuzuye 2024, ifungurwa ku mugaragaro 2025, yuzuye itwaye asaga miliyoni 184 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi Pinnacle Tower ni imwe mu nyubako ndende hano muri Afurika zifite ikoranabuhanga rihambaye cyane, ifite system ya Base Isolation. Muri Afurika y'Iburasirazuba ni imwe mu zifite ikoranabuhanga rya Base Isolation. Iyi system irinda umutingito, umuyaga ukabije ndetse n'ibindi byose bishobora gutera inyubako kunyeganyega bitewe n'uburebure bwayo. Iri koranabuhanga rero rituma inyubako itagwa kabone n'ubwo umuyaga waza ari mwinshi cyangwa umutingito. Pinnacle Tower ni inyubako iryoheye ijisho, ntiwamenya ko ituye mu gihugu cy'abaturanyi cya Kenya. Kandi si ibyo gusa, iyo uzamutse hejuru ku gasongero kayo iteye amabengeza igatera amapfa, kuko ifiteyo hoteli ya Hilton. Ni hoteli iri ku gasongero hejuru, aho uwasohokeyeyo aba yitegeye umujyi wose wa Nairobi, umujyi uteye imbere hano muri Afurika, utuwe n'abaturage bagera kuri miliyoni 4. Ibi bigaragaza iterambere rya Afurika n'umuvuduko ukataje mu iterambere ryo mu gihugu cya Kenya. Iyi ni inyubako iza ku mwanya wa 4, Pinnacle Towers. Ku mwanya wa 3 turasanga inyubako Africa Union Conference Center AUCC, inyubako ya Afurika yunze ubumwe, iherereye mu gihugu cya Ethiopia, umujyi wa Addis Ababa. Iyi nzu yuzuye mu mwaka wa 2012, itwaye amafaranga asaga miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza ubu magingo aya mafaranga yashyize mu manyarwanda ahwanye na miliyari 200 na miliyoni 800 z'amafaranga y'u Rwanda, ku nkunga y'ubufatanye bw'igihugu cy'Ubushinwa nk'impano bwahaye umugabane wa Afurika. Iyi nyubako kandi ifite uburebure bwa metero 99.9. Kubaka uburebure bihwanye n'itariki umuryango wavukiye Afurika yunze ubumwe, ubwo bagiraga
batangaga igitekerezo kuva ku itariki 9 z'ukwa 9 1999 niho hategurirwaga imigabo n'imigambi y'ejo hazaza ha Afurika, bityo bahitamo no kuyishyira mu gihugu cya Ethiopia, Africa Union. Ibi bigaragaza iterambere ry'igihugu cya Ethiopia mu mujyi wa Addis Ababa, aho uyu mujyi utuwe n'abagera kuri miliyoni 2,700,000. Umujyi ukunzwe kandi umujyi ukunzwe n'ubukerarugendo, umujyi usa neza hano muri Afurika y'Iburasirazuba. Muri Ethiopia niho tubona inyubako iza ku mwanya wa gatatu. Umwanya wa kabiri w'inyubako zihenze hano muri Afurika y'Iburasirazuba turasanga inyubako iri mu mujyi wa Nairobi, umujyi w'ubucuruzi, umujyi w'inganda, umujyi utuwe n'abaturage benshi, umujyi utuwe na miliyoni 4 z'abaturage bo mu gihugu cya Kenya, umujyi ukunzwe cyane. Abenshi muri aka karere k'ibiyaga bigari usanga ariho bari gushakira ubuzima. Inyubako iza ku mwanya wa kabiri, Nairobi Global Trading Center GTC, iherereye mu mujyi wa Nairobi mu gihugu cya Kenya. Inyubako yatwaye miliyoni 201 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inyubako yuzuye 2021, ifungurwa byemewe 2022. GTC bishatse kuvuga umujyi muto mu wundi, City within a city. Akaba ariyo nyubako ya mbere muri Afurika y'Iburasirazuba ikomatanyije n'amahoteli y'ibinyobwa n'ibyo kurya n'izindi serivisi wakenera uri muri hoteli, ikagira ibiro by'ubucuruzi buhanitse n'amazu yo guturamo ahenze cyane ku buryo utabitekereza. Ni ikimenyetso cya Nairobi, ihuriro ry'ubucuruzi n'inganda muri Afurika, ahabera ibikorwa byinshi, amakampani akomeye yo kwambutsa ibicuruzwa, ibizwi nka logistics n'ibindi byinshi bibera muri uyu mujyi. Ubucuruzi cyane cyane nk'uko izina ryayo ribivuga, Nairobi Global Trading Center niyo iza ku mwanya wa kabiri muri Afurika y'Iburasirazuba. Inyubako iza ku mwanya wa mbere mu karere k'ibiyaga bigari, East Africa, muri Afurika y'Iburasirazuba. Kugira ngo umenyeshe ukore subscribe nimba utarayikora, maze uzajya ubana nanjye ibihe byose. Reka turebe inyubako iza ku mwanya wa mbere. Inyubako urayisanga mu rw'imisozi igihumbi mu Rwanda rwa Gasabo, Kigali Convention Center KCC, iherereye mu ntara y'umujyi wa Kigali, akarere ka Gasabo, Kimihurura. Inyubako ya Kigali Convention Center yuzuye mu mwaka wa 2016, itwaye asaga miliyoni 300 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya ni amafaranga atari make, aya ahwanye na miliyari 400 na miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda franc. Reka mubwire impamvu inyubako bahisemo kuyishyira mu mujyi wa Kigali. Inyubako y'igitangaza, inyubako ihambaye ku mugabane wa Afurika. Mu myaka ishize inyubako yahoze iyoboye urutonde rw'inyubako za mbere zihenze muri Afurika yose. Umujyi wa Kigali ni wo mujyi wa mbere ukeye muri Afurika, ukaba ari wo mujyi ukize cyane mu gihugu cy'u Rwanda, umujyi utera amarangamutima ibihugu by'amahanga. Ibihugu byinshi bigatungwa no kumva ari igihugu gifite isuku, igihugu gikeye cyane hano muri Afurika, igihugu gifite umutekano muri Afurika. Akenshi ibi ntibyaba bikunzwe kubaho, aho igihugu kivuye mu icuraburindi kikongera kikagaruka ku ruhando mpuzamahanga no gukataza mu iterambere, aho nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yubatse u Rwanda rushya. Ibikorwa remezo biha isura nziza igihugu cy'u Rwanda n'ikoranabuhanga n'ibyo tutazi birimbanyije bigiye gutangira muri uyu mwaka. Uyu mujyi wa Kigali ukaba utuwe n'abaturage basaga miliyoni 1,745 n'abantu 555. Noneho reka turebe inyubako ya Kigali Convention Center, inyubako iteye amabengeza, inyubako nziza, inyubako buri munyarwanda wese yifuza kuyinjiramo ndetse n'abanyamahanga. Inyubako mu gihe cya nijoro yaka amabara ajyanye n'ibendera ry'igihugu cyangwa se event zahabereye bitewe n'inama ikivuga n'icyo gihugu, akenshi yaka amabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi. Iki ni ikimenyetso cy'ubuhanga n'iterambere ry'u Rwanda rushya. Kandi iyi nyubako ikaba ishingiye ku muco nyarwanda n'uburyo bw'imyubakire y'ibwami i Nyanza. Ni inkingi ikomeye ishingiye ku bukerarugendo. Iyi design yahanzwe n'umu architecture design ukomeye cyane hano ku isi, Roland Diatri, niwe wazanye iki gitekerezo cyo kubaka iyi nyubako neza usibye ko ije mu ishusho y'ikoranabuhanga. Ubona ari inzu y'i Nyanza mu Rukari. Kigali Convention Center ku
convention kandi akaba ari ubukerarugendo bw'inama. Ikizwi nka MICE ifite ubushobozi bwo kwakira abantu bagera ku 2,600 mu cyumba kinini cyahariwe inama, aho abayobozi baba bagamije guteza imbere igihugu, inama zishingiye kuri politike n'abakuru b'ibihugu. Kandi i Kigali Convention Center iruhande rwayo ikagira hoteli yitwa Radisson Blu, iyi hoteli y'inyenyeri 5, hoteli ikunzwe cyane hano muri Afurika. Hoteli ifite ibyumba 292, ifitemo icyumba kimwe kinini gifite ubushobozi bwo kwakira umwami n'ibyumba 5 byahariwe abaperezida. Kandi kuva Convention Center yafungurwa yakiye inama zigiye zitandukanye kandi zikomeye hano ku mugabane wa Afurika ndetse no ku isi. Inama zikomeye cyane nka Africa Union Summit, kandi yakira n'indi nama ya World Economic Forum, ndetse tutibagiwe n'inama ya CHOGM. Kandi dushingiye ku kazi ikora ko kwakira inama, iza ku mwanya wa 2 muri Afurika mu nyubako nini zakira inama mpuzamahanga hano muri Afurika. Wakoze weho wumvishe iki kiganiro, kora subscribe tuzabanaho ubutaha.